Malaka ruang malaka shangder malaka thiang ji bentio because roy metadi mabalara we ka ji bentio ka take a point it very important to roy ka quidien minyam odi didi na ne kwen I think message ni problem ideal titwaka unity state ka bentiu yakala ka shoyin shu ka man ka bentiu ka shu gad ka kamni ka kwel ka nan yel aman bentio ka juas titika man bentio ti jekeken ray bentio so dida melada jeo ma bentiu te ka kwar ma bentiu te ka kwar nguto to twoke so MSN didinan did mawe ka kwar bentio atu na ka governor we ka commissioner nidial odi I garato de methie o bentiu mate kuorte katen angu shuj men bentiu angu shuj gad bentiu ka juba o yen ngani bentiu ni mari ka de mari yore dier ngora kafe lojun ka lane bum kodi min lanen tedi enyen bi doran ka bentiu beja abe kafnia min ya me gor ba address one gorba ben baji bentio dial mo jin shek bentio jin nya bentio jin wer bentio wer wula kana wer nyal jin diet bentio diet wula kana diet she jin kwar bentio gore be nyo june o ejen bentio fonde take a case my alef I ko Europe to inshallah Sweden en case mo e case mo tako loda sin boske gwandana Dr. James Kwong ni rew enjera mintin yamda amidja bi kesamo ya token ke korun te jendara wiye viej 25 years stay away ka monitedi en kesamo ye shop kaneti konti yanga jeken oton jibentio tane ke case momo case jasama ya na ka block 5A so kesamo te dor inshallah Sweden ka court lar ke jesin shale Stockholm court en court mo ai tena alada sin odi men mafi ba ya na jibentio ba kwa te konte ya ngangar men mafi ba jibentio ba justice ba kamke so mi babalar na kwar bentio ne tu na ka governor we na ka commissioner ni dial we na ka kwar sheni we na ka kwar man o yen nyaye tim je o konta na ke case mate ka Sweden ka gola biya wijun be reten on case mo I go recondial yimo connect kon ti ku fight ko bi case mo ti woka court na shiam ti lanka to lakin gora biya ben odi bane rodan mar condial bane no mo bane ti jina o ngaine condial o te ke case ma wenan ko dor inshallah Sweden ka Stockholm court shale Lundin oil trial so no mo I buy batiem jao please wujun ti jina ko nyana case mo e case ma didalong ke kesma e shonda o ba dit de diate konta ya lere kon ba shuong bana shuong mo ba baneje so enamo I gora bi kwardial bi ketijina o kon tane ke kes ko gora bi jawdun mani garun be shup wish inshallah Sweden o I ne me tetin so ne lora gwandan na Dr. James Kwong ni rew lawyer ta lawyer ma didelong o ke runta jendara wiye viej ke give up kel kana gwandan na marum let honorable Matthew Mathiang dang ke kena ite ditation abum to talk gad bentio to ya la kena o tuo ba no ya na ba jibentio ba ka bil kam shondien so biane to enyo biya ka moya bom ka bi jawdun ba be joye o kon jibentio tane ke case dor inshallah Sweden. So, in case when our expectation of corona bemo, ke donc the case ruling they let more out to more now pass well and good. Come work and bana ngon more nothing because na memo ya le record. Min dong anyo odi enyen company inshallah Lundin oil anyo ye assets ke ya ka dor mashallah Norway. And dor mashallah Norway ye 98% assets. Kwa keta 98 ya kakwa kodi mokon mwane kese me wane o win
Benet beti shuang ma ba kam kon. Besi beti liuta ba na compensation again. So jo nuari bentio dial titeka Norway o kon tina ajina kabina shop kaye odi bana dil wo share ka bana dor dil la odi enje Norway I company inshallah aker BP ya 98% shares ya ka dor inshallah ka company inshallah lundin ay ka ya la re eken ji Norway o to ka human right procedures ka follow ken. So take a wrong side kabana ke jil ko min mafi ba dwera mo me alarken. They have also inherited the problems that Lundin have with the people of Bentiu. So we are fighting for justice. We are not fighting for charity. So this is a reminder ke ye odi min mafi tane ke larma dong odi bana rodan nyowo bana ji bana akirpipi bana nyo nyuzo be dwera ye nelar ai koma ye profit dung Lundin ye inherit, then that means ye also problems te alare Lundin ba ye ke inherit. So enjen wiana mo gor be jibentio dial be kete jina o kontane ke case mo case ma didelong ka is one of the largest case ma janya long history of Sweden o enjen case mo case mo bumalong. So yan bi falne na it kon kule te urasin gor ko jawdun dial en jibentio bana shonga bum o bi case mo bana tade bana egushedi ka bana tal kelke je amin dongo ne yugwa benba o si ya kwar di alte da kwar bentio kula commissioner we need because I believe tanake 7 commissioners plus the governor that make it total of 8. So gorko ba o at least biateke gwal but take lands the balero location in each counties gore each counties but take allocation of the land maba kwen awano so that bilana mo Bella Mobatos like youth center. Bella youth center ka each counties ka unity state. So we are not take county commissioner please it's a call anywhere every county where allocate ka muna mo bashola youth center. Bella moon youth bentio o ba lele din mo yimo ladun lakini it's a call odi moye youth bentio in each county biaka moshke ping mo ping dien o ba le nanguken no mo elada kon youth. So it's a call please I moye ko ke ping in each counties ka one of the biggest ping member ko go along did along gor ko be did along nika gor ko be did along Ray Bentio. So Ray Bentio ka town I dem ko yen kwaro moshe ko kapin me did long Ray Bentio ba allocate ba sholo youth center. So we are going to have a total of 8 centers, the 7 counties plus the headquarter office. So gorko all those 8 places lands back allocate Lanyin youth center ka Bentiu. So neme tie ka lar ka request and ka gor ka bina big commissioner ni dial big alert in a boom or be all those lands back allocate because tako ka plan ma de youth centers ka Bentiu keleu deke realaka tuwa de ba tuwa ne tekene ito wana ne ken wana inyale li loje te inyale le du ne ito wan yanga tekse ken ne ito wan rajke ati ngutet ka loj nyalel I think wintet ka loja ya tanki and yainen already take a cleaning malarke kan cleaning ya bipe kami itwa wale cleaning we money kwarwesh. So baba jona ya otiaje na baya foreka etangwanta bitwo ko baya foreka maya foreka la pari enyo bitangna bitangwan biketwo. So baba jona ya bi foreka ya bi foreka ati timbe kenti bitwo ko enyen 2026 yana bishop maketang wan keka do ka 2025. So take atang wan to be do ka 2025 tiajina ka reala roduna ka ejiya mam keti bitwo ka ejiya mam tibeben enyo one metoda me balar kishad
Mo yen God man show. Kwana we take a God, take a urame, take a God down bardak. Ke urame take a God darrow. And wouldn't take a God darrow, Mayika wo, a walk a cour. Kel ka wouldn't take a God darrow. So go wouldn't take a God down bardak and wouldn't take a God darrow. A wouldn't add the antabatia. Ray cour. Nana I believe wouldn't take a God darrow, batiam, a wouldn't take a God down bardak. And we'll let another one. Lada Jaone. Nyana Rodana Shar. Wandun. Come Motiv. And yan be a ya. But a jet yal to deben raidun. Biaka gang. Ko biata tin ka wandun ka bijodun ba one yam. So lakin mo we agurno biala na idareo. A raiduelo. Ke bilaram kel. Biangasha o jodu tila wian ma bawotin. Katila mo bilung eleni. So kanga ay o ngen joye o gua yetiak. Kakon yan baya mam. Kajia mam. Ejia mam aduar. Enyo bentiu ador momo dor nuara. Bentiu ador momo man nuara. So bentiu nyan wa anyay dial jay ka bentiu. Ma jay ne dial ka bentiu dan bi gosh dial big tuodien be tuoka bentiu. So matele to go to tuoka bentiu tele to go to bi tuo gwa madong. Ko jiran ibe konji no bi ko riang na jin. Ha? Ibi ko riang na ramate dor ka jira mite shang. Ka isha shang bu kon to gwa madong maka to shang. Yawe east west home is the best. So ma bentiu enyan dol me daf ka nuori dialtin ka nyane jay nuori dialtin. So gosh tangwan I show la kwar bentiu diala o bi Jinuba Sudan bagwa e o bi ray nuora keliu bagwa betwoka bentiu ka musuli edu na mo kuanga etiradun banyo keleria o I take a kurintuo ke kurinyen ke nana shiankarun ke gad bentiu I nyoya kuintiradun specially commissioner minjidit dung lera kene commissioner Leni oh please when a man Gwesha so kanga I can to talk to Baba Lanato Baba Jonah I igwaye shop igwaye tia jena kwe polene angan kurishin kaya alar kalwa kwa odi tia jena na shia ko jen kweshkaja garan bebenanai ya ngajo garan foinde bebenanai so ya we tia jena ko jena garan bende bebenire kwe so ka kurshini ngas ko je o binati jena men mafi ko ben garan bebenire kwel bebentira ramalar lar so ka ben ba ko garan mashale garan so ben kuara garan ba yatia kama bende ya ibilalar nei lakini eji ya ngajo eji ya bigara baba ga bai ga jo bab tinire lwa kel kenaiti be ngatin so biati kamal enkenti baba la rento duko dia fus ka nyaye timo kesintika Sweden e kes mo